Yes, and buenas noches mga Karak and Roll to the world. I will visit all, not all, pero mga some of the parishes, mga churches dito po sa Zamboanga City. Correct? Okay. So, siyempre, this time, aabangan niya natin kasi blackout po dito sa Zamboanga City. Kaya ganito lang po yung ano natin, yung quality ng camera. Blackout, akin na syudad. Maka-ember na yun sa cell ko. Tapos sa Christmas light ko nila no, loose. Pero anyways, ayan, because of that blackout, naisipan ko na lang na magpunta na lang ako, mag-visita iglesia na lang po ako. Actually, 7 churches lang ang dapat i-visita natin, pero itatry ko ng 13. So, Dora Adventure, and welcome to my show, and welcome to, syempre mga Karak and Roll to the world, hindi ko yan gagawin mag-isa sa pagbisita ng iglesia natin dito sa Zamboanga City. Syempre, nandito din si Ann, ayan, say hi, Ann. Okay, si Ate Bibi, okay, si Ate Sandra, correct. So kami ay Edel pa lang. So kami po ang magbibisita iglesia. Actually 10 churches ang target namin. Ay 13 pala. 13 churches ang target namin, pero intayin na lang natin kung ilan ang makakaya namin ngayon. So bye po mga Karak and Roll to the world, and see you later. Come on, Dora! Dora! Dora de Zamboanga, elect senadora, negra, chingona, bonita, palolita, Elia Gatse. Dora, ella es bonita. To the world, and we are here at Tetoan Parish, Jóvenes de San Ignacio El Maga Youth Taki, correct? Wow, bongga gayon. Para doon de paara ka mo, anda? Abong-abong. Pero yakabaya kayo, resa aki. Very good. Okay, so ang sinagat mga Joven ara, dapat resa anay bago anda na abong-abong. Where sin has brought weakness, may your power heal and strengthen. Where sin has brought death, may your spirit raise into life. Give us new hearts, sweet joy. You yearn to know. Inimalo is our own. Is our satisfied the emptiness in our hearts, in vain we deny. And kikitaaran na Santa Maria Parish. Actually, mira kita kay Bien Manada gayud baga pwesto mga santo ara aki. No? So, amo sir, tadali mira ka na sir. Hello po. Ayan. So, mga Karak and Roll to the world, and let's repent our sins. Correct. Yes, at nandito tayo sa Tumaga Parish po. Ayan. Our Lady of Manaoag Parish. Till it overflows with joy, you yearn to know. Inimalo is our own. Is our mga Karak and Roll to the world, and nandito na tayo ngayon sa Divine Mercy Parish. Ayan, so as you can see na bien manadagat aking mga plantaw santo. Correct? So takya kita ara na Divine. Find the emptiness in our hearts in vain.
Inimalo isamo, Inimalo is our strength, Inimalo are we justified, Inimalo are we saved. Is running in search of hollow meaning. Get this love filled in hunger in your soul till it overflows with joy. You yearn to know. Kami dal baga jóvenes conmigo junto ahora. Okay. So, ano tamin sila, tired daw sila kay, pero enjoy kay yan, at kung sa ustedes sa asay? Visita Iglesia. So, ara man kwento yo kay, pirmi ba ustedes esta Visita Iglesia? First time din niya sige. First time dito sige, pero el youth gayod del G1 is permit ase. Every dinante tan Visita Iglesia kami, yan pwede yumira un aktibo konsehal si konsehal Yeva, ayan, Samuel na kung nila lang yung pwede mira ang kiaratan visita tamin gat el Iglesia. So mga Karakan Road to the World, pregunta kita mga poko preguntas ko nila si porque elit ase sina ritual bagayod or and sina correct. So mga Karakan Road to the World, and let's welcome Cap Samuel of D1, correct? Okay. So Cap, di mo pregunta lang, pirmi batutan Visita Iglesia every year? Yeah, every year the Visita Iglesia kita. Kumupa natin at Visita ato, no? As the Lord's Supper and died on the cross, we're also doing our part in order for us also kita. Kumupa man kami kita di ating panata para po. Wow. So, mga kwanto iglesia to pwede bisita, Cap? So, para ka-8 este. Ka-8 ya. Bongga man, no? So, sana sila. Pero ano to, siya na to uban, taanda na. Sige, manada kami. Manada ustedes. Okay. So, tan-enjoy ba to sa Cap? Sige, tan-enjoy you, and of course at the same time, we are getting closer to the Lord, you know, as we pray that na church iglesia bisita, so in every church that is like correct, okay. So, mga bebiyentes sa Zamboanga or mga Karakan Road to the World, no? So, sabi ka kita gani, uno na mga takore aspirants ara na takore para konsehal ay untamin aktibo irelihiyoso na baga iglesia. Correct? So, mga Karakan Road, hello mga Karakan Road to the World, and takikita aura na Holy Trinity Parish, no? So, yan encuentro yo kun Sir Lexter, un maestro na Claret. Senior high ba, sir, no? yes. Okay, sir, pregunta lang niyo contigo si every year bagat sa taas cosa se Visita Iglesia. Yes, every year amugad El Dimio tradition. Usually El Dimio uban, El Dimio family, but 2 years ika second year sa Dimio na junto Dimio mga friends tan Visita Iglesia. Kaya usually na family Yes, ka to. family kayo. Oo, cosa to tan believe porque necesita to ase dito yung panata pasen sita lama. I think kasi syempre I'm a believer, and estagat naman siguro Dimio way of akel ba man reflect namin Dimio way para tamen man feel el amor del Diyos na bien grande gayod. So por eso taas ga Diyos te. Although dol hindi magtamiyo talam ako nila dol panata, pero dol amo ga Diyo taas kada anyo basta Holy Thursday. So este mga tiempo, Sir Lex, ikakwanto iglesia ito ya pwede bisita con el Holy Trinity? Actually last year kasi 7, cover este anyo lang kami pwede as 13, mas supposed to be 14 no, dol na yung siguro pwede agonta. So 13 churches. Yes, actually, 13 tamin get your target, pero 7 lang ara kay very late yan start eh. Pero so, nice self feelings. Kasi to tan feel after. Actually, very very magaan. Every year man tamin taase amo gato ta Sinti kasi once a year lang ta pwede ase. So amo tamis te el Dimio way para at least pwede tamin yung man spend akal ba silensyo. Correct. O akal man lehos na alboroto. Correct. So one question niya lang, Sir Lex.
sí. Cosa na among all church, cosa tu al pinakakere, the ambience. I am talking about the ambience, not the decoration, kay baka Si. manada man, no? So, Actually- el ambience yan Oh, lang. actually, todo 13 churches gayon, kere-kere El yun. Bale. Pero akil, ablat to kel, Siya ni Mangatse. oo, akil, kamiragad ko. Siyempre kasi al-ohos di atun, siya nagad ko sa Tantili, Correct, siya nagad oo. ko sa Tanpik, El Dimio, El Cathedral gayon. Bale el Oh, Cathedral. Ngayon pwede ang El ng Mother Church Cathedral. gadi atun, si. Correct, no? Okay, so Sir Lex, gracias gayot ha. Dali to dito yung time kumigo. Actually, in-encuentro lang ambush interview ha. Mga Thank Karakul you. to the world, thank you. And yes, mga Karakul to the world. And we are done. Ano? Actually, i-ablay din natin kay 13 iglesia kami ay dali nila ko na sa pero no pwede kay late ya kami yan start. So, 7 iglesia ya lang gayot, no? Okay. So, 7 iglesia. So, porque kita tan bisita iglesia just to show to God and to give Him again das cosa ele mga yakabadali ka natin blessings, no? Taresa kita ko nila otra vez. So mga bebientes de Zamboanga mga Karakan Road to the World, sana yan enjoy ustedes este video. Mga Karakan Road to the World, si Chelly kita problema na ano, no? So numalang kita apura kay kasi God will give you because no hay tu problema si hindi tu kaya. No hay tu problema si hindi el Diyos dadali ko na kuntigo ng chenet sa patse solusyon. So, mga Karakan Road to the World ese penitensya, ese di atin ano, kaya muri al Señor. So, dapat man-realize namin kita na el Señor ya muri por casa ka natin. Por eso dapat ansin na tamin kita pensa, kaya tamin kita muri por casa na mga gente. So, it's about alms, it's about giving and sharing. So, kung pwede ganing mira din natin ano, o tadaligat iyo kasi it's all about sharing this moment. So, mga Karakan Road to the World, hindi kita permi joke lang, ha? So, tanano tamin kita. So, iyo po si Dora de Zamboanga, el permi konot sa abla, na hindi kita debe asibira el alegría, kay el alegría, araw mismo ta experience kita.